Mayakit lang makadisplay king museo ning Angeles anyang Sabado, January 27, ting miyaliwang World War a memorabilia. Kaya be karen ni ring antigong military jeep at deng barila aliwapang armament. Agpanggaring meto nga museum director at curator king Bamban World War II Museum ay Ronnie de la Cruz. Dakal laambag king kasalesayan ning katimawaning bangsa anyang World War II reng Kapampangan. Patunay la kanukeni reng bakas da reng World War II tunnel king bulubundukin na lugal ning Bamban Tarlac. Pinakadakal na tunnel. Keti kung tutuusin mo keti buong Pilipinas at sulang ang Ken, base king kasaysayan na ning World War II. Kasi din po sa Hapon, in kabundukan na ning Bamban, makabatsoya kay Clarkfield. Iyang pinakadepensa na ning Hapon laban ka ng Amerikano. At then makatuklulong ang kayang kabundukan ning Bamban. Magumpisaya ketang Lele Highway, palub ang kaking papunta Pinatubo. So, anong kahalaga pauli na rin in mga dame-dame ken emo basta Hapon at sularang Isik at sularang Taiwanese, den Koreano, ang popang Pilipino, bangi kopin taga-Angeles laman, akinwadala para mangulkol tunnel at dakal karela halos mga matela. At den kaya kami naman veterano, de sundalos mi ang pong guerrillero ketang panahon nita, linaban laken kaya bedola ng Amerikano. King maluwat a panahon elamididinan linga preng tunnel anya manalakaran ni De La Cruz bang misal balareni. Ing matibe batas emo ken probinsya lalo na ken lokal ang gobyerno na ning Bamban. Ita pong totoo ko laging pansin na bibyanan kaya katamong lokal na gobyerno para karen tunnel ren. Na kami pegumpisan mi kaya pang 2 dekada. Huling time is running out, ala na pong panahon, dakal na pong mga sira, dakal ng mga sara na kailangan talagang dinalang pansin ng pong pondo. Para bangka nita, pag sabihin na rin mi kibandi, mi preserve la, mga tambunan, pangulkulan din, treasure hunter, at convert land turismo, napakinabangan na naman yung gobyerno tamo, ang papalang taong mi kibandi at makatuknang ken komunidad. Bayo dalagawang tourist spot dapat kanong mikamalino programa king safety measures ami papatupad at risk assessment kareng lugal a potensyal a piaglon kembalen. Samantala, abe aking development planning Bamban LGU ing tourism development kareng World War Tunnel agpangkang Bamban Tourism Officer Cherry Pascua. Mupin kanu kararagli uling palaganas ing clearing operation kareng dating tunnel aatin muring risk assessment bayo ro ibuklat king publiko. Ito po tayong isa pa lang po na talaga na-check na pwedeng ikutan. Ito yung dalawa actually, nasa Panaysan at saka yung sa Lourdes. The rest po, ang binanggit po namin kay Gov noon at saka sa taga-NHCP and NCCA po, is close pa rin sila. Kaya nga po may isa po tayong kapatid dito si Kuya Ronnie, talagang nag-hold back po si Mayor. Kasi ang sabi nga ni Mayor, Tita Che, kailangan safe, di ba? At yun naman po na pag-usapan namin with NHCP kasi through their technical people po, sila po ang mag-check talaga kung safe na po yung lugar. So na-check naman po nila yung dalawang nabanggit kong lugar, which is safe. Kaya yun po yung nasa MOA muna namin, na yun ang i-develop muna namin ni na Governor. Uling pribado no ring aliwang property asasakop kareng tunnel, metong yamurin kanong ngamon ini king LGU. Itibang isamas ing development plan king turismo at ing pamanyinop kareti. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.